Ji bername gundê me silav û rêz temaşevanên hêja. Piştî heftekî şûn da dîsa em bi bernameyekî din li pêş berîwene. Em ê di vê bernameya îroyîn da behsa navçeya Sasona êlihê bikin. Sason an jî Qabil Cewis. Yek ji navçeyên li ser parêzgeha êlihê ye. Rûbera Sasonê 710 kilometre kare ye. Aboriya herêmê li ser çandiniyê, xwedîkirina ajalan, karê mozhingiviyê, hilberîna guzan û titûnê ye. Du bajarok 47 gund û gelek mezre li ser Sasonê ne. Dîroka herêmê ji ya Kurdistanê ne cudatir e. Bi belavbûna ola İslamê û hatina artêşên Ereban, navê navçeyê bûye Qabil Cewis. Ango wargeha guzan. Navê navçeyê di qeydên dîrokî da wekî Sason derbas dibe. Bingeha nav ji dema Urartuyan maye. Di dema Osmaniyan da bi Amedê ve bi avabûna komara Tirkiye ra bi Sêrtê û di sala 1990 da jî bi êlihê de hatiye girêdan. Sason jîngehekî gelek kevnar e. Navçe di nav çiyayên da hatiye avakirin. Navenda navçeyê li quntara çiyayê Helkisê hatiye avakirin. Diketina navçeyê da kaniyên şîfayê hene. Aliyek çiyayên Sasonê di ser Hezoyê ra digî Bilîsê, aliyê din jî berbideşta Mûşê ve dirêj dibe. Çiyayê Mereto bi bilindehiya xwe nêzî 3000 metreyan ji baskê Amedê bi awayekî zelal xuya dike. Mereto çiyayê herî bilind ê herêmê ye. Di derbarê navê Sasonê da du varyant hene. Peyvên Sason û Sanasung ermenkî ne. Van navan ji sed sala sêyemîn û şûn da di çavkaniyên Ermenî, Bizans, Suryanî û Ereban da derbas dibin. Herêma Sasonê ya dîrokî tevî Xwît, Ango, Motkî û Hezoyê herêmên weke Pasur, Talvorik û gelî guzana başûrê Mûşê jî digire nav xwe. Xwecihiyên kevnar ên herêmê Kurd û Ermen in. Di berhema navdar a wêjeyiya gelê Ermen, Sasûnsî Tavît ku serpêhatiya mehrê Kureyê Sanasar û neviyê wî Tavît vedibêje da behsa şer û têkiliya navbera hukûmdarên Misir û Erebên Iraqê tê kirin. Di heman demê da tê gotin Sason, navê xwe ji navê Sanasarê Kurê Kralê Asûriyan digire. Varyantekî din a di derbarê navê Sasonê da wisa ye. Navê Sasun Ango Sasung ji herêma Zozanê ya ku dîroknasên pêşîn ên Ereb behsa wan kiriye tê. Ji ber ku li herêma Zewzan, Ango Zozan a ku dîroknasên Ereb behsa wê dikin jî vê îdayê xurt dike. Peyva Zozan bi kurmancî tê wateya deştê. Li gorî taybetmendiyên topografîyên herêmê ev ravekirina herî mantiqî ye. Veguherîna Sanasar, Sanasung, Sasung îdayekî qelse. Di dawiya sed sala 19 da Sason bûye ciyekî giring ê tevgera neteweyiya Ermenan. Bi hewldana rêxistina Xinçak ra di sala 1894 da serhildana Sasonê ya yekem hat destpêkirin. Piştî demekî kin herêm kete bin rêveberiya Federasyona Şoreşgeriya Ermenan Taşnaq û hetanî sala 1904 dewam kir. Bi destekariya dewletên derve serhildan hat tepisandin û pêşengê serhildanê Antranîk Ozanyan hat sirgûn kirin. Hetanî sala 1875 li herêmê sê gundên Ermeniyan hebûn. Bi demêra hejmara van gundan zêde bû. Gundên ku Ermen lê jiyane ev in: Harens, Herend, Tanzî, Gidornik, Casas, Xilovît, Xosnîr, Belav, Zendûz, Kelhesen, Cemalan, Mîteng, Gistax, Xarxork, Koçereng, Maristo, Tatank, Karingez, Çirtinik û Xinzorta. Di nav van gundan da gundekî taybet heye. Gundê Gidornik. Gidornik Zazan e. Di nav sînorê Sasonê da gundê Zazayan tenê ev gund e. Dema behsa Sasonê bêkirin, pêwîst e behsa serhildana wir jî bêkirin. Serhildana Sasonê ya yekem weke serhildana Taloriyê jî tê binavkirin. Di hin çavkaniyan da tê gotin ku destpêka serhildanê li geliyê Taloriyê bûye lewra jêra serhildana Taloriyê dibêjin. Geliyê Taloriyê geliyekî fireh û kûr e. Gelî di nav rêzeçiyayên navbera Sason, Pasur û Mûşê da ye. Di demsalên havînan da ev der weke Zozan jî tê bikar anîn. Serhildana duyem a Sasonê di sala 1925 da dest pê dike.
پشتی آواکرنا کوماره د سال 1925 دا وکیل قیمقام قابل جوزه رضوان افندی لگور هنک چافکانیان کمال افندی مفتی تحصیلدار باجه فرماندار جندرمیان انگو سرپل و لشکرین لگل وی جبونا برهفکارنا باجه بری خوددن گوندین لکنتار چیای مارتویا کو گریدای ساسونه جبر کو لوی در سرپل دست درجه جنک زوجاندی که به پیشنگی مالا تتر باده گوندی راد کن تفنگ خواه و بسر عسکر و کسین هاتنه گوند دادگرن. ده انجام گشتدانی که رود دادا وکیل قیمقام قابل جوزه مفتی و تحصیلدار باجه لوی داره جعالی گوندیان و تینه کشتن. جبر کو سرپل آنگو یوز باشی به احلاقیه دیکه دراود چه آگاهیین براواجی داده دولته. لسر گوتنن سرپل دولت بسر حریم ودگره. پشت را دنابرا گوندی و هیزن دولت دا شرکی دو درج دست بید که. گوندیین کل حریم خرزانت مینن جی وی ظلم قبول ناکن و رادبن سرپیان. بوی آوائی سرهلدانا کود دیروکی دا بناو سرهلدانا ساسونی هاتیه قید کرن دست بید که. شر و پفچون حتانی 7 سالان دوام دکن. اف پیواجوی شر دبه سدما به صدان مرن و سدما مشختیبونا به هزاران کسان. د پیبعز کرنا ساسونه دا بحثا علی مالا اونس نه کرن نابه. علی مالا اونس لساسونه هاتیه دنیای. د داویا 100 سالا 19 و دستپیکا 100 سالا 20 دا ناو دنگوی لسرانسر ساسون، خرزان، رامان و هزوی بلاف دبه. لدیجی کریارن عثمانی یا لدیجی کردان درکت و بکومه که که جده کسان پیک دهات را درد که سری چیه. لدیجی عثمانیان دست به تکوشینید که زرار مزند ده ارتش عثمانیان جبر ویرکی و جهاتی بونا ویا لشکری لحرم جرا علی شیرجی تکوتن. سرهلدان شیخ عبیدالله نهری باندوره که زیده لسرشت بو. ده تکوشین خدا او جخوار کر ریبر. به ارمنان را تکلیین دوستانه دانی. لدیجی چوساندنین عثمانیین لدیجی ارمنان درکت. وی ارمن پاراستن. جبر و یکی بو هدف عثمانیان. درباسی ایران بو و لسر کشه کرد به عبدالرزاق بدرخان را تکلی دانی. جریبرن دمه یوکی سمکو عبدالرزاق بدرخان، نجیب بدرخان، شیخ محمود برزانجی، کور حسین پاشا و شیخ سعید را نامه نویساندن. اف نامه که جهیلا قیزاوی و سالن دریج هاتبون پاراستن پاشه هوندا. سرهلدان مالا علی اونس د دیروکا کردان آنیزیک دا بویرکه نافداره. سرهلدان د سال 1926 دا دست بکر. نافچه که پشتی دو سرهلدان د سال 1894 و 1904 دا ویران بو د سال 1925 دا جاره کدن راستی ایرشا هیزن دولت هات و پرانیا شینین و سرگونی گلک دورن ترکیه هاتن کرن. گوند قابل جوزه د سال 1925 دا بو ناوندا نافچه. ساسون جسه هرمان پکته. هرما خیا، جاساس و پسانگ. هرما خیا کو قسمه کی جت که ناف سینور نافچه پاسورا آمده لروجاوا و باکور روجاوا ساسونه. گوند و مزرعین هرما خیا اون. هرند، شیخکا و مزرعه و پیرمز، هریوه، سینور، تانزی و مزرعین و حاولکمن، ممکا، کانیاتوه، برگازه، سرگازه، پاناس، ناو دشته و کونا گدورنک به مزرعین خو شلک، کروخو، آندبه، خوپر، هشتر به مزرعین خو خوسنر و خلووید و گند جاساس. هرما پسان که دکوه روجلات و باکور روجلات ناوچه. پسان ده همان دمیدا دستاتیو ناحیه دایه. گند سر ناحیه اون، کرداموک، زندوز، جمالان، متنگ، کوچرنگ، مارستو، تاتانگ، کرنگاس، خنزورتا، مشکر، پسانگ، مادنوانگ و بوزگان. بله تماشاوانین هیجا، می روزگارا بحث نافچه ساسونا الهی و هند تایبتمندین وکر. اما حول بدن هفته به دانستین نافچه کی دن درکبن پیش بری و حتی نیوه دمه لخوام قاتبن بخاطره و